Uwiteka duhire. Kampire. Yeah. Wageze Kigali. Yewe we ko hari ibitara biri kwaka biri gucana no mu bwonko. Ufite ubwoba? Mana we manze ndi gutitira ndi kumva nenda nkukugwa hano. Suri kureba. Aba bantu bose uri kubona. Bafata nkinga. Yemwe mbagizinka. Baba barinka nta kintu baba kimbwiye. Ntabwo buri bugere. Haba nabuke. Burashize bwose buragiye. None warumezite. Jewe Ikigali warayimenyereye. Je narayimenyereye. Bano bantu bari hano bose urabazi. Oya, tago mbaza ariko turamenyana. Sha manze narinzi ngugiye kunyiharaho. Tago wari kubunyihazeho. None manze. Karaputa ni kibongora muzi. Ndamuze papanira. Imana imbabariye muvuze mu izina. Imana kubabare. Kandi iwacu bambuje gucabuka ntazaje mu muriro utazima. Papa nira. Tago bizi ko muri iyi minsi ari cyaremwe gisha. So ni cyaremwe gisha. We yaratubeshe umuntu aje bicyaremwe gisha akagaruka ari igikara akagaruka nta nibiro byongereye. Yaratwese ikorotse. Karaputa ni yaratwese ikorotse. None se manze ko yaduforowinze akaba ari umuntu wacu kugira ngo inzozi zetu zigira impamo nta kintu wabimufashamo nta kintu twamufasha. Njye nari mfite igitekerezo. Kagira inkuru. Ko wajana Karaputa ni nyine. Tukamujyana mu Bigogwe. Tukamwahirira. Umwica nzoka umuravumba no mubirizi. Tukabimo. Inzoka goye zigakira. Wasanga ari utuyoka. Manzere we none nibwanga gukora tuzogira dute? None se nje mbona abana be babyibushe. Afita ubwo kandi bangariri he bonse neza mu minsi igihumbi. Ibyo none ushatse kuvuga iki manze? Nta kintu uri kumva. Karaputa nagiye gusubira ku mashereka. Ikamana we agomba gusubira aho Karaputa nasubira ku ibere. Gose mumeze neza. Muhana hari abadive barimo. Hari indirimbo yo mu badive. Mbere yuko tuyiririmba mu rugo kirazira kumva umuntu w'umubyeyi ari kuvuga izina rya sebukwe mu izina. Kirazira. Ariko manzera ababyeyi b'Ikigali barasheje. Barasheje ba mama w'aba bantu bose. Barasheje ujya kumva umubyeyi kumva ari kubwira umwana wawe ngo garandipa wawe ngo yitwa Karisa ngo ndasubiramo yitwa nde? Ngo Karisa. Garandipa wawe yitwa nde? Yitwa Karisa. Akaba aramuvuza. Ariko iwacu kirazira kumva umubyeyi ari kuvuga izina rya sebukwe. Umva yirahageze agira ngo yararatashe. Bakumvisha uri kurivuga bo guca no mu cyaha. Noneho twebwe dufite sogokuru wacu yitwa Mpagazi. Ubwo ni sebukwe wa mama. Abadive hari indirimbo tugiye kuririmba na yitwa ngo Mpagaze ku nkengero ya Yorodani. Turasubiramo. Mpagaze ku nkengero ya Yorodani. Murakoze cyane. Naho iyo ndirimbo rero iyo turi mu rusengero manze mama avuga ikintu kirimo mpagaze. Oya. Mama ntashaka kuririmba ngo mpagaze. Wowe ujya kumva ari kwiririmbira ngo Shingaraye ku nkengero ya Yorodani. Asa Kampi. Yeah. Kampi wabaye iki? Nta kintu njyana baye. Kampi iyi ndayose Kampi wabaye iki? Manze ndakabura mama nta kintu nabaye. Kampi akagubwa wowe wadumbye. Manze ndasize navuye mu rugo ndanariye. Kampi abanyakigali bakuroze. Nukuri ko Imana nta kintu nariye. Kampi wabaye iki? Ndagacikira ijosi manze nukuri ko Imana nta kintu nariye. Akazazanirwa Kampi mbwira wabaye iki? Ko manze uranarebuzwa mbese nta kibazo reka mbikubwire. Mbwira nyine. Ubwo se ugiye kurinda wandebuzwa n'ubundi iyo gahunda nari nyifite mbese reka mbikubwire. Mbwira. Manze ndatwite ariko amakosa ntago ari ayanjye. Kampi ugize ute? Ndatwite ariko ntago amakosa ari ayanjye. N'ayandi. Manze ejo bundi Kagofero mpamagare. Kagofero sheri wanje. Kagofero sheri wawe. Kampi sheri wanje guhamagare. Manze arampamagara arambwira ngo ranshaka. Sinone wabanza ukanyumva. Kambwira. Kagofero arampamagara arambwira ngo nshaka ngo muri relationship yanyu mufite nyemi ikibazo. Kampi uri umucamanza. Arambwira ngo ha. Kampi
manze none ko ngukunda kubizi kuri umwana wa mama nari kubona ugiye kubura umugabo no kuntu babuze kabura kujya gutabara rugikubita none sinda n'akagofero bahuriye niho ugiye kumvira ahantu kagofero abera ikigogi n'ingegera aho yaburiye ubwenge kagofero manze ndagenda nyine njya kureba kagofero tujya muri saro ye urashogoshera uragenda ndagenda ngezemo avunira urufunguzo mu rugi ntiwagira icyo ukora ndavuga nti si umuhungu avuniye urufunguzo mu rugi ngira ngo mu gipangu abanyakigali urabizi yaje Kigali ndavuga nti abanyakigali baba bari ibisambo wasanga adashaka ko igisambo kitwinjirana komeza umbwire ndicara ndatuza umunyago kagofero habera ingegera abatangiye kunyegera Kampire we uramureka arakwegera manze mbona kagofero atangiye kunkora hano mu musatsi maze ndamugaye uramugaye ako kantu komeza kagofero aramanuka hano uri kumugaye manze ndamugaye mbikuye ku mutima nta kibazo nta soni manze kagofero amaze kugera hano yahise abijanana n'umupira awukuramo ukiri kumugaye manze noneho naramugaye ntiyamwara manze kagofero arangije abaranteruye aranjyana no mu cyumba ngo ariko ukiri kumugaye yankuyemo ibintu byose ndamugaye nkajya mvuga si iki gihungu ubundi kigira ubwenge mva ndamugaye koko ntiyamwara mva nkajya mva nkamugaye ariko mva ndamureba gutya ngo azajya mva hejuru nkagera hasi ndamugaye akagofero komeza arangije akora ibyo akora aranabirangiza ndamugaya isesemi iranyica Kampire manzi isesemi iranyica nkajya numva naruka umugayo wandenze nta kintu na kimwe nta n'isoni afite manze nkuburi isaha n'uburi kubona ntwituje kagofero ndacyari ku mugayo uyu mwana tumwise mugaye uyu mwana abaye mugayo none uri kumva nawe kagofero utamugaya tuje kumugaya tujyane Hongera